Danas smo održali 26. sednicu opštinskog veća opštine Petrovac na Mlavi, ujedno i poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Ono što ste svi zajedno mogli da primetite, danas smo održali sednicu u jednom novom ambijentu. U pitanju je rekonstruisana i adaptirana mala sala opštine Petrovac na Mlavi. Sredstva za realizaciju projekta sanacije i adaptacije male sale obezbeđena su od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim resornom ministarstvu na ovoj zaista vrednoj donaciji. Dobili smo jedan reprezentativan prostor ne samo za održavanje sednica veća, već i za druge kako sastanke građanstva, tako i prijem delegacija. Što se tiče same sednice opštinskog veća, na današnjoj sednici opštinskog veća imali smo na dnevnom redu 7 tačaka. Ja ću ukratko da ispričam ono najvažnije što smo danas usvajali. Prva tačka dnevnog reda bio je predlog rešenja o prihvatanju preporuke Vlade Republike Srbije da 6. januar 2025. godine bude neradni dan. To je, kao što znate, sami Badnji dan i mi smo tu preporuku Vlade prihvatili i 6. januar će biti u opštini Petrovac na Mlavi neradan dan. Tačka 3. Razmatrali smo izveštaj Komisije za dodelu stipendija na osnovu raspisanog javnog poziva. Javnim pozivom je bilo propisano da se obezbeđuju sredstva za 12 studenta koji žive na području opštine Petrovac na Mlavi, 8 studenta koji imaju prosek ocena iznad 8,5 i 4 studenta koji su deficitarni kadrovi. Mi smo uspjeli, s obzirom da smo našli neka sredstva u budžetu, da pored ovih 12 studenta obezbedimo sredstva za još 8 studenta koji takođe ispunjavaju uslove konkursa, tako da ćemo uspjeti da obezbedimo sredstva za 20 studenta u 2024. i 2025. godini. Sa ovih 20 novih studenta mi imamo i 55 studenta koje finansiramo iz ranijih godina, tako da je to broj od 75 studenta za koje je opština Petrovac na Mlavi obezbedila studentske stipendije. Imali smo tačke koje su se odnosile na finansiranje sporta. Imali smo predlog godišnjih programa sportskih organizacija Sportskog saveza na predlog Komisije za sport i taj predlog je usvojen. Naime, u narednoj 2025. godini budžet za sport će iznositi 55 miliona dinara. Mi smo u ovoj još uvijek aktualnoj 2024. godini imali iznos od 68 miliona dinara. U 2025. godini će taj iznos morati da bude smanjen za 13 miliona dinara s obzirom na rashode nove koje ćemo imati u narednoj godini sa otvaranjem novog vrtića, obezbeđivanjem plata, obezbeđivanjem sredstava za energente, za uopšte funkcionisanje takvog jednog objekta. Mi smo morali da taj budžet za sport ove godine smanjimo. I pored tog umanjenja, s obzirom na veličinu naše opštine, s obzirom na broj klubova koji finansiramo, s obzirom na budžet naš, i dalje su to izuzetno velika sredstva koja opredeljujemo za sport i ja mogu samo da kažem da u slučaju da tokom naredne godine
nam prihodi budu stabilni i uvećani, postojaće mogućnost, odnosno opcija da ukoliko bude bilo potrebe, ta sredstva za sport i povećamo. Jedna od tačaka dnevnog reda koja je takođe bila danas aktuelna je zahtev koji smo dobili od Udruženja taksista Petrovac na Mlavi, a to je zahtev, ujedno i molba za povećanje minimalne ekonomske cene taksi prevoza na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi, uz obrazloženje da minimalna cena nije povećavana na poslednje 3 godine i da zbog povećanja cene energenata i povećanja dažbina da je neophodno da se i cenovnik, odnosno tarifnih usluga taksi prevoza poveća. Tako da, s obzirom na molbu da su potpisnici više od 2/3 taksista, opštinsko veće je danas donelo odluku da se taj njihov zahtev usvoji. S obzirom da je ovo ujedno i poslednje obraćanje ispred lokalne samouprave u ovoj godini, hteo bih samo 2 informacije da podelim za širu javnost, a to je da ćemo za doček nove godine imati organizovan tradicionalni vatromet u našem gradu, tradicionalno na mostu kod bolnice u 12 sati uveče, a da ćemo za Božić 7. januara sa početkom u 12 časova popodne na Gradskom trgu po prvi put imati organizovano lomljenje božićne česnice. Organizator tog skupa je mesna zajednica Savremeni dom iz Petrovca na Mlavi, pod pokroviteljstvom opštine Petrovac na Mlavi, naravno uz blagoslov i podršku Crkve Petrovačke, namesništva Mlavskog. Eto, tako da ja želim da iskoristim ovu priliku da građane pozovem da prisustvuju na ta 2 ovako lepa događaja. Iskoristit ću ovu priliku naravno i da vama i svim našim sugrađanima poželim srećne novogodišnje i božićne praznike, da provedu praznike u krugu najbližih u miru i blagostanju. Hvala vam.